video kan huang hianin tun tum chu 650 rpm sukchan engwange ti sei antum donila 650 rpm so hi tam khop maya a then chu start tera han nung zoya an thile hal dei jelte a then chu engine dai la ya rpm i han su vak vak te in a then ka chu a dai la ya engine a dai la ya thavek si ame ro chu han tlan sat nu do engine sat tak tak rpm sunasal tuk khateng te kha thin ta asuk dan hi anasa thin khop me thin kata chuanin khami rpm lam panga ameter kha up down ang khana kalwak wak zela thin kata phei chuanin tlan thei tolo khopian asu thina thin kata chut la than tok tok theyang te pon om tho ta tam takani theya mi rpm suk chan hi tun tum kan video poi hena zong zong su kan soi seng don lova amai ro chu tun tum kan video a kan soi chin tu hi chu 70% ang vel hi chu ani o achet na lai hi chutianga kan bike rpm te alo su ani chonin kan en ma sak ber tur chu ametara khan kan hunga o tuna kan huang hianin mil light hi athimem ayeng ringem ti hi kan check ma sak ber tur ani omje chu o tuna kan huang hian hemi mil light hi ignition switch kan ona engine switch kan on le a kan start nu khanin abo tur ania chutianga abo lova ala eng ring ani chuanin sensor a chiang lo om ti na nia chutianga ni lova kan start nuwa alo ria amai ro chu kan tan nuwa te alo eng le ani emo alo eng le a thim le thina ni pon khatenga khan sensor a khan chiang lo om ti na khania om zia chuanin hemi mil light hi bike kan start nu hianin athim mak turania hemi ba bike chung chu aeng to lo turani chutianga hemi light te hi athim lova aeng renga ni chuanin do tu la chakangai thina diagnostic toolin hemi diagnostic tool la khol tak kai hi chu ejen alo hu chuanin neyan omin ka shelawa ami malang tak chuanin kala frisol poni mai theya chu wang chuan etinga kan bike kan start nuwa hemi light hi ala eng renga ni chuanin ejena kalpui vathi fu bera sensora chiang lo oma khami chiang lo kha refresh thai aniam delete thai aniam delete thai ani lo chuanin eng sensor nge chiang lo ti ka hemi khol hianin hemi khol mang hian a mu thei veka chu wang chuanin ejena kalpui hi a fin thlak berani ama sabera chuanin ti chuanin hemi khol ina tiang rpm alo su ka a mu du bik panhi khatan soidonila kan lo thriat ve me tan ama sabera chuanin tiang rpm alo su ka hemi mil light alo eng renga ni chuanin a mu du bik a chuanin o2 sensor chu ben pai pa khana beta oxygen sensor ti na nia hemi a chave du emema a chumi ni lowa chona adoda chuanin eot sensor khami engine a khanin a bit boka hemi poye chave du ememe ya amai ro chu ke mani thuwa khateng ke mil light alo re lo ani chon rpm lo su ni chonin ke mani tholo thlak ve top kha a fu ber lo ani achan chu hemi te panhi lo po hi tam tak sensor omo wang khanin chu lo che theya ke mani thuwa kan lo leya kan lo thlak ve top ani kha chuanin alo ni le si lo kha chuanin emi auto le eotb khi alo ni le si lo kha chuanin sum tam tak kha kan seng thon don tin kha nia aman hi tom jek zokani boxi lo wa hemi auto le eot sensor hi soitong khanin ama sabera chuanin ejena kala a khola checkpot kha a fin thlak berani tuna kan soi pani eot le auto sensor ba ka hian tam tak sensor loma chungpo chu chathevek chumi adang wang po rpm so siam thevek ani amai ro chu tuna auto le eot sensor bi ki chu a mu zual bik o a chajing bik kanan ti wanga kanan point out me chau kha ni ti kha kan shedon nia ti chuan adota chuanin mil light kha a bike kan start nuwa alo re sia rpm asu ni chuan ametara khan kan check le tur chu battery sign te kha o tunami hi kan check lenga hemi po hi mil light kan soyeng che khanin bike start nuwa khanin are turani
omjia chu hemi sign na tho chu battery charging tina nia hemi sign hi are chuanin kan bike in a battery charge tina nia are lo wa hi bike kan start nuwa ala eng reng ani chuanin kan bike khanin i a battery kha kan bike battery kha a charge mi lo i tina nia chuwang chuanin ne a bike kan start nuwa hemi light hi i are lo ani chuanin i kan chak le tur chu i fuse a sit noi sit kan hong ka chuanin sit noi a khanin om meya fuse box te kha chong kha kanan honganga khata khanin a thena chuanin charging fuse charging a intia a thena chon alternator te point tia i khami fuse kha kan chekanga i khami fuse kha i achatem ti kan cheng khamia cha ka chuanin i kan bike khanin battery kha charge don lowa khami light hemi battery sign light ti eng reng don ni chuan khami fuse kha la alo chat lawani chuanin adu ta chuanin RR unit ani theini chuan RR unit thi ani du khop maya i 80% ang vel ti tiang o tiang battery sign sat nuwa relo bike na charge lo battery buai angai chuanin RR unit thi chu 80% ang vel hi ni i thak po tam i 650b ka chuanin i chuwang chuan RR unit i in the kan chek lenga i hemi ei chu mani an thak ve mai po theya ame tu tlemin om na te i a chep do hleka khami engine le minstan chung do wa khanin i oma chuan hemi chet chuanin i kan bike khanin a battery ka charge don lo ani hemi RR unit b ki chu tinga battery sign lo re lova eng renga ni chuan han thlak to pila respond i asol ka ring lo i achan chu i thildang ni theitam takom ma sela RR unit thi ani thlak pui atam taka chuanin i chuwang chuanin kemanin kan thlak theive ni kha chuanin han thlak top kha asol ka ring lo chutinga bike kan start nuwa MIL light kha alo re box ya battery sign po kha alo re box sia amai ro chu i RPM ala su thawani chuanin adu ta kan chek le tura chuanin i ama sabera chuanin i petrol kan chekang tanki cap i achunga khanin i rubber hi oma khami rubber ka chave du khop maya e alo cheni chuanin bike kan sil tirna te mo roina lo nan chang the hianin tuyelu du khop maya i petrol khan tuyelo lu tani chuanin akang thai theilowa kha khan RPM su asiam na sa thing khop maya i hemi case poi i kantong sa khop mai i petrol to avai to pan thak i ngayang chi te i emo i petrol i paman thunna te lo fu vak lo ni chuanin tuile i khatiang thildang lo tel kha chuanin i RPM su i khasiam na su thing khop maya chu wang chuanin ama sa bera chuanin petrol kan chek don nia chuan petrol kan chekanga petrol alo thavek sia tuile i bolho dangwelte alo omlo ani chuanin ado ta kan chekle tu chu plug cap kan chek lenga pani khanin plug cap kha ignition ko la wear tangkha kan pot chok nga i achung kan nan carbon o mem ti te i bal le khating vel i tuilo thing te o mem ti te kha e kan chekanga chu teng o mani chuanin e current spark ka siam thalei thei thin lova chuwang chuanin RPM su kha siam thei thin ani chuan aduta chuanin i plug check hi a fulia plug cap kan check zon huwa kham plug cap alo thabox si ni chuan plug kan han check lenga plug ka current spark ka time plug ka pani amana wang khanin a current spark hi i ainang tur ania i lelam zo kalo chak lo ani chuanin i RPM su siam du kop meya i tu teng bokin plug cap te po ani theya i lelam zo kalo chak to lo ani chuanin RPM su kha asiam na sa thing khop me chu wang chuanin i plug i cheka thlak ngai chuanin i han thlak me kha afu ani chuan chu mi du ta chuanin micro relay kan chek lenga a side box sa kha no ma micro relay kha so micro relay hi a chave du viu meya i le chu mai ba ka i khami a sokata khanin ai vualuna khanin carbon le tiang alo mani kha chuanin micro relay kha a work that di thei thino kha khan RPM su kha i asiam thei thin boka chu wang chuan micro relay kanan poyenga khami ai vuana chunga khanin grease sang do te kha thina he chu company na i alo hnoisa carbon veng tu turan lo hnoisa ani thina amai ro chu alo rein hu yang khami grease khanin bali afum du vi omaya chu wang chuanin chu tinga kan bike RPM te lo su ni chuanin khami grease khan T5 veka ngam ni carbon omlo na na visili na mo kanan hoyanga
engma noi lo khera wo po kha I apoi vakin ka se chong lo ke ma chuanin I kanan vuanga amero chu rpm kha lo la su thawani chuanin khami mai kha relay kha achia tinan ane chu wang chuanin I thil man to takan chong lo mai kha relay bi ka chu ka se sol lo chuan zani po kai long pakhat man kha I han thak me kha I afuni chuan adot lea chuanin ara unit bok khani le theya I omjia chuanin ara unit atang khanin pakhat khanin I charging line kha peya chuan a pakhat ve thung khanin I khami spark plaka spark kha asiama chuwang chuan ara unit kha lo chak to lo ani chuanin I khami current spark plaka spark kha I appena thei thin lo wa chuwang chuanin I kha wang khanin rpm su asiam na sa thin khop maya I chu mai ba ka khami ara unit kha kan han hon chuanin socket kan phoi chuanin carbon alo tam du thin khop maya om na hun kha I tlema alo ber do thina wang khanin a hnoi lam phang khami main san chunga ei alo om thina wa om wang hianin I a socket kan phoi carbon kan ti fire I han thale mai te pohi om thinta chutinga kan an ti fire nga ei carbon te lo mani chuanin I amai ro chu kan ti fire nuwa ala tha chung lo rpm ala sutlat ani chuanin ara unit a han thlak mai po kha I asol chung lo ani ti chuan I adot lia chuanin a battery wang kha ni theya I a bike in charge thoma sela a battery health mo a sela lo chet to kha chuanin I omjia khom pak to thin lova kan tlan chung ka chuanin I a bike in a charge wang khanin an thanga amero chu kan da nuwa te jingka ra te mo I khating kan start le dong a buai thinang te rpm sutlat ang chi anga te khanin I a battery health mo a sel lo chet kha chuanin kha khan rpm su kha asiam thin bokani adot le chuan fuel pump wang ani theya khami fuel pump engine switch kan an ona petrol pump cho khanin pump cho za tur nei veka chutenga pump cho za tur pump cho lo kha chuanin fuel pump alo sak to lo kha chuanin petrol du khop kha bai khan mu thin lowa chumi wang chuanin rpm su khana satakina siam thei bokani ti chuan adot lia chuanin throttle body hi rpm suwa hi chuanin atam khop maya throttle body tapa han thlak ngai hi throttle body a khan sensor sang kha betta kham sensor kha alo chen lo to mo lo chak lo to emo alo chet to ni khachuanin rpm su ka siam na sa thing khop maya chu wang chuanin a throttle body a thlak top phi 650 b ka chon rpm su a chuanin atam khop maya chu wang chuanin rpm khami mil light lo re sia but signal lo re si boka thildang song kan an check nuwa ala re lo ani chuanin I throttle body khani theini amai ro chu throttle body man hi asang khop maya chu wang chuanin keimani thuwa ari sa han thlak top phi afu berin ka shelowa alo ni lo pal lo ka chuanin chengtam tak kha kan loss don tina khania chu wang chuanin a thei ram chuanin throttle body tha han lan chin photan bo chin phothi afu berin alanga a chan chu throttle body man hi thil tlom takani lowa thil man tlom takani lowa ato ve ya ani lowa kan lei topa kan wo topa alo thatle silo ni kha chonin sum tam takha kan los ve thaya chu wang chuanin throttle body tha kan hriat chen kha kan thente bike kan ni mi ani emo khoi mi po ni ta sela an hlang chin ta photi la kan bike ka khan chuta chonin kan an hlang china rpm chu te lo re ni chonin throttle body kha 100% khan ani ching tina khan ni meya throttle body tharan leya han vote po kha afuanga chutianga ni lo chonin aris chonin throttle body chu han thak lo photila sumdam takan lo slona khanin afu berzokin ka chia tuna kan soiba ka hianin rpm suksan ni thil tam tak khalan theya kan soi tong khanin 70% ang do chau kan soi ni wearing te po ni theya rpm su ka wanga harness wearing an thak top te po hi kan nei nuala video kan an siam chan tak bi ka chuanin tam tak tan ei zo lo kwalte har sa thine mema zo kholam big te tan po chu mai ba ka ei zo la nge nge te po aniang chu heting rpm suanga te hianin kan she thawing 650 te chu model thar la rei lo tak mai te ni ya tam tak tan chuanin thil har sa te po along ni ve thina han check mai tur te han shet khoila nge niang rpm subsan tia han check mai tur te experience kan lo la nei lo kha chuanin shet kha har thina
i zo kholam tam phei chonin ar sa do thin em ya phone call te po kan dong na sa a chu wang chonin hetinga kan bike rpm te alo suwa atlang theilo to pani emo chu teng har sana kan to kan I chonin hoi workshop pa po khanin han lu pui ta ila eta izol izo kholam ta na izol local har sa ni po khanin tuna video a e kan so yang hianin ama sabera chonin han check tir ma saphotila I asoling karing lova ani lova I kan du na lai kan rin o an rin te pon ti tiang o chu tianga hei hi niang tia patan thlak top pi a fu ber thin lova I tul lova hian sum hi kan seng le vak zela I ani lo pat kan thlak vaka I alo kan bai ka thatle si lo ko chonin omji om lo ani chu wang chonin video kan siamang hianin han check tir sham ta ila I ingamani har sanate omala thathailo ni chonin ke mani te po abyak thei renga contact number kan lo da hianin engtiklai pon call mo whatsapp khanin kan biak thei renga ke mai chakai servicing te hi chu mai ba ka inom na huna khanin chet na huna khanin kan lo kal thei ve kan ti kha kan soinon le ni tin engamani shet fia du le shet chin lo do te kan lo nei ni kha chuanin contact number ka lo da hianin engtiklai pon kan zo thei renga ni ti kha kan soinon le ita sela I video te tangkai taka I kan lo man theinan du sakna khlan ve ka chau